Keplai zolawo lam shogun rok jodono jini kai to belai kaham bini khai rok ma hamzak ma paiflaya haketini chung haida hai kuplong anglai phiunai kai to ni kobo tini topic nke Nwng Bigra Phano Uanadi lukunono Bigra hanai monei Phano tongna Uanadi Nwng belai basijak phanangi tongkhana sangsara Uanadi lukunono chugya phanangjagui tongna Uanadi nini maybe rang kisa maybe tongjaknai nok kwrui okay belai kheno posugyangui nung khorok mihimjak phanangui tongkhana Uanadi khnadi nung tini khunjo kwkruk khe nung je busuk talekha kaham nung abono bujui manai tini ojora nini bagui no kaito nono belai ka hamjago hallelujah kaito kaham puilauno kok thaisa sengui nagra siwano sengmung nung kaitoro belai khe khaksangjak da tongthokjak da complain ganang na complain kwrui da okay sengmung norom thanibo nung tongthokjak da nung khaksangmung bisingo da boro nung complain ganang or complain kwrui kaito kaham praise the Lord chalo keseng elam bakflo layana baksa sao khaksangjak no tongthokjak no tei complain kwrui okay khaksangjak belai tongthokjak complain kwrui kha kaito lobjak kha yes belai khaksangui tongthogui mang tongo kaito lobjak kha yes kaito ni jarei khaksangma mani tongo kaito lobjak kha yes belai khaksangjak tei tongthokjak because kaito tongo always ani logimo and no complaints kaito lobjak kha yes belai khaksangjak hambai buku Kripali buku Kobita takok Bapi Okhil buku Shanti buku Saroni buku Kechangti okay kaito kaham buku Jyoti Mala ke amai ke sau yes ang kaito ro belai ke tongthokjak kaito lobjak kha buku Obita yes belai tongthokjak kaito ni jarei kaitor belai ganang angma bai belai khaksangjak kaito lobjak thang fighting ke seng khuluk layan elambak Luke chapter 14 Luke chapter 14 verse 16 Luke chapter 14 verse 16 kaito kaham kodoku ke sengsine elambak khuluk lainai tei tini ni chini topic nke Bigra Phano Uanadi Nwng Bigra Phano Uanadi okay kaito kaham
tam sujak tong 16 Jishupono hini shaka borok khoroksa panda kotor achugamani bo aro borok kobangma kobokha jalo norbu porikhana a man prepared a great feast and sent out many invitations. Kaito kaham. Kaitor chuknaha khorok tamrokni bagui tiar khlaimania. Chuknaha molbrumni praise the Lord. Ani khorang serai danarokni thaniwo. Ani khorang serai dan. Kaito kaham. Okay, chalo. Haikeseng okogno tamo buji khao jagao borok khoroksa panda kotor songsakha te invitation rohor kahani sao. Hallelujah. Chuknaha heaven abo khoroksa khorokni borokni bagiya bebak borokni bagi joto borokni bagi. Hallelujah. When the banquet was ready, verse 17, he sent his servant to tell the guest, "Come, the banquet is ready." Chana zora angkeno bobini sheleng no rohori a okay borok je invitation manai rokno phaisidik bebak tiarangkha hanei sarahorkha. Hallelujah. Jedino Jishu Christo cross hakao thikya te kuthini meseli thangi bachaka a dinno invitation ready kha. Okay, te bini sagri rongni thani jefro barja yafar ka thangni sangsar ganangai mathang zak mum kokno thangi sawidi invitation pirzakha. Okay, aba hakin nini ani thani shop paikya abni selai sekan kabama borong thani shop kya or baba haino puila ke samong panda songsa zakha invitation ready khlai zakha invitation ready khlaimani yaglo invite khlai zakha tabu chana ni tiarang khaba phaibai sidi hanei ringkha. But verse 18, but they all began making excuses. Invitation je manai ro puila invitation manai ro tamung khang ke por excuse khaile kya. One said, I have just bought a field and must inspect it. Okay, ang kheto paima tongo abono thangai ma naiana ano yakar zabadi chamung tiarang kha phaidi sa phaisidi khma se kheto haikaba zaga berai morok okay
damrei paimani lama ganani jaga okay ang tabuk sana rok ako rok paiman ngraya ko o invitation ang accept klaiman ngraya ko angania jaga kahamno sama naigira nai angaro sama thangra nai saphai sidi ni ringjak male jaga naina ni se khabrom siu. Next, please excuse me. Hani abrok to thang paikya. 19. Another said, I have just bought 5 pairs of oxen and I want to try them out. Please excuse me. Okay. Te khoroksa tam sauka. Verse 19. Bo hongke musuk paidrok haike ba ox মানে কবর বইতামনি সানাই মিশিপ দানি সাসিনাই একে মুসু মিসলাক তিসা কতর কতর একে মুসু খনিফান বুঝিছিলি আঙাবো রংনো পইলা নাইনা বাগিছে মা থাংরা নাই ঠিক দে তং করি আনো ইয়াকার জামাইদি Take খরকসা তামনি সাকা another said okay I now have a wife so I can't come kaisa mo kutung ni jadi ba bro ano ringi to ang tampay laya ang thang mangala okay so suntam lo khau jaga bo opuila invitation manai ro omro belai kheno ganang ro kaijang mawa ichino baji kotor sogoi kham kotor baike gorom ayang musuk malik korai malik ani korai rongna naigrana musuk rongna naigrana tabu yaku jaga malik ani jaga besuk morokkan paimani dam koke angar sama thangra nai ango invitation taba accept klaiman garaya ko hallelujah Safai sidi ini samani manetamo. Tiar ini samani manetamo. Musuk merek padi ini saya. Okay. Zaga kebang ke Bigra di ini saya. Hai ke ba munsasuk. Nini samung khalai neng kolom te kiklai gradi ini bu saya. Tiar samu sasa sapa sidi aka kolom te kiklai jak nai bu kri sa jak nai bu mane jaga ni bagawana jak nai bu kri hai ke ba moksa se khlai jak kon pan kri ready just thangi sala simisi okay sakhe sangka thangi saina simisi tiar ready hallelujah Chukna ha hanmani aro jagani bagai wana jagnai kri aro musasa mal mata hai ke ba ni tabu khunge ba bike phanangka azorang ka to musu maka ox korai phanangka tabung ka ba ani bike ka ta paidro ang ha sama sa logra nai thik da tong kri okay an miano an no gron jagana dro Agar tolaya mau beli nomor fashion mo jaga paidro. Boro tabu giza aku, boro tabu ay sukna, boro tabu kaito. Abo ayam boundar ruzak nai. Paile yang tabu jaga ketala dro. Thang lagi din dro. Anglen manglang thang lagi. Miasa abo pura okay market ketalong khodro bike paitu nala. A bike se pula salong mana igrana boro tabu. Okay. And girlfriend and boyfriend boro tabu kaitor kuitor tabu ni jorani ke sara thangka ke hai ke ba okay ti prani situation na sigi sara thangka ke aba hai
Okay. So, संसारनि मुंसोसो मानै खोनै जागा सम्पत्ति बा हिक साई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अंगलाइते बर'राव काइटर जेनि बागै इनभाइटेशन रखा चाफासिरि रेडी सी वाना जानाय करी कलम ते खिखलाय जानाय करी रां बरना नांगिया कुन फाड़िया फाड़ी सादिक एन्जॉय so काइटर निनि बागै जे जिशु ख्रिस्ट ते तियार खालायमानि abo ta mungke magna ara enjoy खालाय जानाय सिबिसि फिया बर'गाबनो आसो एक्सेप्ट खालाय थाया सामुं नांथाया स्पेशली साब्र रांगो गोनां रं जागा गोनां रं ओके असंसाराव जारा गोनां हनै गोसि थांनाय रं असुकना हा हमा रंना हमसो जायखाय थाया अमलब्रम निलांमा हमा रासो जायखाय थाया आनि आगर तलाव जागासो दालान कटरमा अबाब सिक्रे जलानी अबाब करिजाक नहीं दंगो गारी बाय अबाब सिक्रे जलानी गोनां थागजाक सुगै तंतिका आगर तलानि बोरै बेस कायजा नाबला बिएड खालायजाय बिएड ब्रै माने खम जाग तंतिकाबो ओके कक्रै कक नलतो invite खायमानि फायदि सा फायदि invite खायब्ले दिनि जागा तो दे तंगनि बुसुंया निनि बाइक तो दे तंगनि बुसुंया निनि गारि तो दे तंगनि बुसुंया कादे कायजा खानि बुसुंया ताम परि जाखनि बुसुंया नलतो फायदि सा फायदि हनि सिरिंब्ले जिशु ख्रिस्ट नलो जागा निनि बुसुक तंग हा बुसुक परि जा हायकेबा निनि बाइक तंग गारि तंग आबो सोंना बागै फायाब्ले ना फायदि मलब्रुमनि लांमा ना फायदि नोनो ना फायदि मलब्रुमनि लांमा सा फायदि अक्सुपुङै हनै होनमानिबा तामनि बागैले नोंनि संसारनि जागा बाइक गारि कायजांबा कटाल आसक परिजाक तामनि बागैले अकरनो सायतंबानो आबरो बयबा ताङै नों एक्सक्यूज खायतंबो ताम दरका निन जागा तंग बुसुकनि सुसुमबा ना फायदि मलब्रुमनि लांमानि साबलोनो okay 21 The servant returned and told his master what they had said. Haki seleng ro phirogi ma saikya finance naya gaza bike chaglo thango gari chaglo thango bina jaga naya thango bo finance hoya kaijang ma kudung ni finance hoya seleng phirogi ma saikya ble tini kothoma kaham pirzagi to ngediba संसारनि बेबाग जागावनो अकथमा काहामरा खोनानाय र बाबु थैग्राथों आमा थैग्राथों बाक्सा कामियाम साई हायगा गोबां मा नखुंनि कमन डायलग ओके ननो मोथांजा मुना फायदि मा जों साबनो बोथाना मुजाय दंबो निना आमा निनि बाबुखौ मोथांजा मा नागिदिबा साबनो बोथाना नाय दं नों नोनो मोथांजा मुना फायदि ने माबा बियां जागा फायजिं खाब्रु मिथांनो बर बाइक कताल गारि कताल चार माखले खाब्रु मिथा बर कायजाम कताल हनि बन एक्सक्यूज रैतो नों कायजाम कताल नंगा नों मोथांजा मुन नाय मे हायदा तन निनि जागा गोबां तंखा रां गोबां तंखा नों मोथांजा मुन नाय हायदा हा निनि बयस लेखा जानाय नों निनि बयस तमन 40 बছর काजा हंके नों द 20 80 बছর थांगा नों निनि यागते 40 बছর तंगला निनि बयस लेखा जानाय नों असंसार नों स्राबसानि बागैसे नों नांमानिबा मलब्रुम न सोंनाब्ले ननो नादी नि फाइमानिबा मलब्रुम नि लांमानो नादी होनब्ले आ मलब्रुम नि लांमा नाना थांतिनियावबा तांगै अ संसारनि मानै खनिनो तैबा नों एक्सक्यूज
Seleng rumah kifilka, the servant returned and told his master what they had said. His master was furious and said, "Go quickly into the streets and alleys of the town and invite the poor, the crippled, the blind, and the lame." Amo borok jaga no tui invitation accept khlaya badrik a jaga hamjaklai no. Sabo bai ketal gari ketal korai ketal musu ketal badri abrong nobo kai jamu kudo kudo badri abrong nobo tongthang borok phaya ka phaya thangnik tamni saka go quickly into the streets thangnik a lama gana a lama phaya thangnik lama gana lama phaya go thangnik. Go quickly into the streets and allays to the town and invites the poor. Thani ka bigra rong ringi a jaga kri rong ringi a bike kri rong ringi a bakai je rong ringi thani tini jaga tongo huni se bokai tono samunang jagya chakri tongo no kai tono samunang jagya sengsani manai khni tongmani bagi se bokai tono samunang jagya hangka ba invitation samunang jagya bloro nang thangmang lakho an jaga ketal an musuk ketalan korai ketalan bike ketal ani gari ketal ang kai jam kuno kuno ang bad sida brong no omor kunfan kri omor o je excuse khainai okay je jaga gana khnai o jaga tabuk jaga kri rong ni thani thangsiri thani alama gana tongnai okay ayak uyak mai amokol lugya arang kri abika sandai thani nahar baje brong no okay. The cripple and the blind and the lame. After the servant had done this, he reported, "There is still room for more." Ito kaha. Alamao thangai invite kaina harman ile joto no phaibe kya. Tebu room tong ko ba thani. Tebu room tong ko. Tebu asuk thai jaga tong ko. Go out into the country lands and behind the huts and ask anyone you find to come, so that the house will be full. For none of those I first invited will even the smallest taste of my banquet. Pilaring zagi fire. Okay. Borok busung mui kothok abo sudu borok tes ma khailak disa hani amokon lugya no amai maserok no ringdik aga chini thim tam tinini neng bigra phano tala chidi because sengsara mungsa krirok no kaitor je invite khlaimani Jisu Christ tei abono kelai saka accept khlainai mano amen sengsara ganang ro kaitor mani opportunity Jisu Christ tei abono accept khlaimania belai tokjago hallelujah a invitation je mai ro tamisa borok pandani bahai man glak nisa borok sukna hani bahai man glak Atsukna hani busuk kothok busuk kaham kebo nugya ko kebo wangsugya ko kebo khanaya ko abba haino borok manglat so nang tini bigra hani mukti khiklai tongo tong thok di nango sengsara bigra ma bagai kai tor je invite khlaimani abon nang klai saka accept klaiman kha sengsara ganang ro o invitation asa klai saka accept klainai manya Am bagino
ससे बोलामतै अटसे हाबै थाङानोबा गोनां रब चुकना हाव हाबनानै मलब्रुमनि लांमाना माननानै बेलाय तुकनाय बंदिनि बागै लाइसुखा जागा केताल पायो हनै bo थाङै नायनो नायया बाइक bo गरै गारि bo गरै oke sasuka oke nok kaham bo gरै sasuka oke tang himal le mungsa seno tui excuse rezana ni gरै invitation man ka wow dik dik tas thangka Tinin thani wo mathang zak muni koko thoma kaham sok paikya nini thani doubt gray sondeho gray okay mungsa bakha udro mudro gray kalai sakaran nang yes Jishu ani subrai bani bagi cross sakat thikya ang belai hamsa sa kaito kaham nang accept klaine man kable network kisai issue ngi thongani ya asum saka bot off ngi thang payo hai Phano norok serai serai kan khlai tong na hai ma tongo ang serai serai jang nabla na ani ko kai to kaha praise the Lord ka tong thok di tabu ang khata nang bigra tam khaba je borok ganang go sinai okay jespa nangra siteng din gana gini ta tong nai nei di ganang phon go si tong khana mane ganang bolte na kai to ni ganang no kok sai tong ya sangsaro je ganang go sinai ro bini boyos na sigi nai di okay ag ganang position sok pai de bot 40 45 sakaba 40 45 years ngi thang bini boyos 50 rok baksa ningo especially baksa pension rok phaiman yagulo sa ganang sijago bufro phai male sakri pai sugu phai ma 60 65 okay afro ganang gosilai tonglai bla yangla phona sa thidi si 70 বছর থাঙ্গাতে 5 বছর সে 80 বছর থাঙ্গাতে 15 বছর সে bo 15 বছরনি bagasi ganang gosi tongo 5 6 বছরনি bagasi ganang gosi tongo but kai to no sa phai di man tamba aro rangor na nangya kolom to khiklai na nangya alaida okay Jesus Christ sok pai mani reason ni no nana bagia no nadi hi molbru langma aboni baga Jesus Christ pai kai to kaham hallelujah ni no nana bagia pai ba Jesus Christ hi nadi ni si yapana bagia payo hi molbru langma nadi hi chukna hana nadi nang tai thinya nanglia nare ki ko sumsok krikha hey nini mazra nori rezaka hey nang buzo pasara nanglia rena bagi si phaibele Jesu Christ ba abo bobono mol brumo je nang nangmani abono serena bagi phayo bandang khe o 15 বছর ni ganang ni bagi o 20 বছর je ganang ni tongna ni bagi a mol brum ni ganang no yakari tongo itu ka tamo nang oro je sao tamo sa phaidi ni ringma se kheto nai gra na pu bo sat sai sama baile bin kheto kamai thangnai ba nang jisuni ya sama baini ni ganang ke de kamano ba tini kuma borok ha ganang no tui se bo jisunu reject khlayo nang ganang no tui le tang jisunu reject khlai tong ba nang jisu phaimana bai nang te bus ganang nai okay praise the Lord hai ganang te borok jakla hini sable ganang bole nang te borok jaknai nono segai nana nei bagai maisa phai dini sayable nono nadi nini man thai na phai dini sao nini man thai na mani ya golo nang sangsaro stong khong ko ba nini jaga bian kemana ne nini gari bian kemana ne kai to kaham aba hai tang di ke tango ko salai ma tong lai because borok jotono bolte na kebang kuk no kebang kuk borok na tam ngui tong lai Jesus Christ no reject lai tong lai sengsani samuni bagi sengsani paile ni bagi yang la seng paile ya koi bosor mang lai nai 40 বছর ke 40 বছর 50 ka jang na ke ba
tei 20-25 bosor. Abon yagulo seng mas maya kalanya sengsara. Haleluya. Kaito kaham. Praise the Lord. Okay, koroksa borok agor tola ta girja klai. Yes, nang attend klai mana. Abo advisor chomoni je Heritage Restaurant arani conference holo every Sunday. Ekta chengo, ekta nislai sekang hasa hapai. Kemni permission dara nai. Conference holo ta restaurant room ya apni sakao conference holo. Okay, fiaba ekta nislai sekang hapai. Abon yagulo phaike nang lasima singsang nai panda sengjak mabagi. Ekta nislai sekang hapai di sara 12টা te ekta obisingo. Okay, nilar ke chera asuk phaidi. Time of worship paike kaiton ko paike nogo janija. Praise the Lord. Kaito kaham bini khairok ma hamjak ma paiflaya. Praise the Lord. Mada bangka bodo buzika chini buzi jangai kok obuno tamo nang bigra oseng saro jesek engo aseng no kaham nini bagi bigra hani dukhota nangdi bigra hani talasi jakdi because o bigra rokno oseng saro kri rokno tebu kalai sake dakti kukhe invitation accept klai mano tei chukna hani bagi tiar ko ngi mano. Okay, always ganang ro busy hini excuse kalayo. Okay, tabuk nang rom di ang hai pro. Okay, na jaga hani tongo. Okay, tei hain thezak male blame nang to rabar bagan ganang photok ni so bisram ngono ni borok ngi nang rabar bagan kri ni yang lau fonasani noga hamna bagai sus lama kri jaza. Okay, na rabar baga na tamo kri am bagai ang tip tong tong because ani kon phano osong sar kri ingmani bagai ani bagai kebang kok sabong kamala kaito so nini osong sar kon phan kri ngi tong ke dukota nangjak di nini bagai beba kaito ani bagai beba kaito. Hallelujah. Because ang jeto ani kun bagan mo kri kun phano tam nai na chakri hini tongo. Okay, na mungsa se jeto kun phano kri ba ang bobla ni beba ungjak ka kaito no. So sengsani mungsa ganang rong ke boa ganang no se ani okay bebang no ani hinke kaiton ke kisisa sangi tam baksang ke sekeri so nang fully kaitor ba je halok ak apply bisingo tong na hingkang ke okay nang saimandi tamo okay nang sukmani the invitation sok pa ke nin thanibo obono yes this is for me ani bagi ne accept klaidi tei tam saba sa phai ni jingo accept khaina thangai sai beikha nono tam sukna hanna di ni sin nono kotoma ka hamro phai bile jisuni kok tangi sopai ba nono nin thanibo sukna hanna di molbrum lagma na di so na sirita molbrum lagma na di sukna ha tei tam confusing ni tong baro konfan confusing jana kare kai to ka ha praise the Lord. Okay, amusunong siteng oboni take a part seng sereng lainai tiap tini ya kisah thok prai kana sarigo okong ni bagi important nang suka nang buzi bungman kangkau te korok sana share klai tadi pio oboni next part seng kana sarigo sereng lainai tini horni bagi amusunong siteng palka kai tona hambar lainai. Father, thank you. Nani ka apply kok na nang rui bless kai bagi seng tong tok suka kapang sera suka. Nini prema enak cire nang mo. Apply Christ Jesus bagi afandana hambai ro. Amen, amen. Okay, bela hambai kana fungo 8 mane 7:40 to 8 of bisingo live faine narok jata tiar tong bai. Hallelujah. Praise the Lord.
Kaito kaham. Hallelujah. Oke BP Debbarma. Fol bumung to tam sai miya. Ani bagai kisah suri jadi. Neng belai kaham se, neng belai ham sazak se. Mung syaham ya dini. Lang mau nokongo gereja. Poido klaidi. Amen. Oke, ke asun nung siteng. Kana ready tong bai.